Uvira iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC. Ukaba umujyi ufite akamaro kanini cyane mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibihugu byombi. Kiri ku mutwe wo mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika ku mbibi z'umupaka w'igihugu cy'u Burundi. Uvira ni umujyi wihariye cyane kuko ufite ubuso bwa kilometero kare 207. Ukaba umujyi utuwe n'abasaga ibihumbi 726 bajya gushyira miliyoni y'abaturage. Ariko kubera ibibazo by'intambara n'umutekano muke bikomeje gututumba muri uyu mujyi, abaturage bamwe na bamwe bakomeje kuwuhunga mu rwego rwo gukiza ndetse no kuramira amagara yabo. Hano ugahita wibaza uti ese uyu mujyi wa Uvira ukomeje kuvugwa na benshi cyane washimuse ibinyamakuru byinshi byo kuri murandasi, ugasanga imitwe yabyo ari Uvira ni umujyi ufite iki, umeze gute, by'umwihariko umariye iki gihugu cy'u Burundi? Hano ugiye kugutembereza kuri bimwe 8 bidasanzwe kandi bitangaje biboneka muri uyu mujyi wa Uvira. Hano urahava usobanukirwe neza idonida akantu kandi. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Hano reka duhere ku mwanya wa 8. Dusanga umujyi ubonekamo amabuye y'agaciro menshi apfuritse munsi y'ubutaka bw'umujyi wa Uvira mu gihugu cya Kongo. Uvira ifite umutungo mwinshi w'amabuye y'agaciro n'ubwo ubucukuzi bwinshi bukorwa mu buryo bwa gakondo, kuko usanga ari umujyi ubonekamo cyane cyane zahabu. Ikaba iboneka mu bice bya Rubero na Mijombo mu nkengero za Uvira ndetse no mu bice bya Fizi na Mwenga. Aya namwe mu mabuye y'agaciro agira uruhare mu mikorere y'imitwe yitwaje intwaro muri ako gace abarizwamo n'ubundi. Ndetse habonekamo gasegereti cyangwa se kaseterite na wolfram. Ibi byombi biboneka mu misozi irimo Remera ndetse na Ruvungi ndetse no muri Warungu. Ubucuruzi bwabyo bwagiye bugeragezwa gukurikiranwa kugira ngo bibe bifite inkomoko izwi ya nyayo. Haboneka kandi ibuye rya koruta y'ikoranabuhanga nk'uko bimeze no mu bindi bice bya Kivu y'Epfo na Ruguru. Koruta iboneka mu duce tumwe na tumwe twegereye Uvira. Ikaba ikoreshwa cyane mu bikoresho by'ikoranabuhanga harimo nka telefone ngendanwa ndetse na mudasobwa ubwayo. Ndetse hari n'andi mabuye y'agaciro haboneka atamenyerewe cyane mu bucuruzi bunini aboneka muri uyu mujyi. Kandi habonekayo iron kuko ubushakashatsi bwerekana ko imisozi ya Munanira haboneka ubutare bw'icyuma cyangwa se iron n'ubundi. Naho ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Uvira n'akarere ka Kivu y'Epfo muri rusange bikunze guhungabanywa n'umutekano muke, aho imitwe yitwaje intwaro n'indi mitwe itandukanye zibirwaniramo kugira ngo zigere ku duce dukungahaye kuri ayo mabuye. Mbega urumva ko umujyi wa Uvira muri Kongo utari umujyi woroshye mu by'ukuri, mu bukungu karemano wibitseho hanitse wibereye munsi y'ubutaka. Ku mwanya wa 7 dusanga ikiyaga cya Tanganyika. Uvira iherereye ku nkombe y'amajyaruguru y'iki kiyaga, kikaba ari cyo kiyaga cya kabiri ku isi gifite amazi menshi n'uburebure bw'amazi mu bujyakuzimu bwayo, kuko bwacyo ni metero zirenga 1470. Bikaba bituma kiba ikiyaga cya kabiri ku isi ku bijyanye n'ubujyakuzimu bw'uburebure nyuma y'ikiyaga cya Baikal giherereye mu gihugu cy'u Burusiya. Kandi ikiyaga cya Tanganyika nicyo kiyaga kirekire ku isi kurusha ibindi mu burebure, kuko gifite kilometero kare z'uburebure bungana na 673. Rero Uvira ni umujyi wubatse ku nkombe y'amajyaruguru y'iki kiyaga. Naho iyi Tanganyika ikaba isangiwe n'ibihugu 4 ari byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Uburundi ndetse n'igihugu cya Zambia. Ikiyaga cya Tanganyika ni kimwe mu biyaga bikize cyane mu buryo bwihariye bw'amafi n'ibindi binyabuzima. Iki kiyaga gikunze kwitwa kazu k'amafi. Urebye ku nkengero z'iki kiyaga harimo imijyi n'utundi duce twinshi dukorerwamo uburobyi nk'isoko y'ibiribwa n'ubukungu bw'abaturage bahaturiye. Uvira nk'umujyi uri ku nkombe y'amajyaruguru y'iki kiyaga ni umujyi w'ingenzi cyane mu bucuruzi bw'amafi ndetse no gutwara abantu n'ibintu. Tanganyika ni kimwe mu biyaga 4 binini bya Afurika byitwa African Great Lakes, hamwe n'ikiyaga cya Victoria, ikiyaga cya Malawi ndetse n'ikiyaga cya Edward. Ibi biyaga byose bifite uruhare rukomeye mu mibereho y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Naho umujyi wa Uvira ni icyicaro cy'akarere kandi ufite umwanya w'ingenzi mu bucuruzi no gutwara ibintu binyura mu nzira y'amazi ya Tanganyika. Ndetse kubera ko iri ku nkombe y'iki kiyaga, Uvira ikunze kugira ubukungu bushingiye ku bucuruzi bw'amafi ndetse n'ubwikorezi bw'amazi ajya mu bindi bice by'akarere.
Ku mwanya wa gatandatu dusanga ahantu h'amateka mu bya gisirikare, kuko mu gihe cy'ubukoloni Uvira yabaye icyicaro gikuru cya gisirikare n'ubuyobozi bw'akarere ka Kivu mbere y'uko umurwa mukuru wimurirwa mu mujyi wa Bukavu. Hano reka tubijyanemo neza kugira ngo musobanukirwe. Ubundi mu bijyanye n'amateka, Uvira yagize uruhare rukomeye nk'icyicaro cy'ubutegetsi n'igisirikare mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ntangiriro z'imyaka y'1900 niwo wari umurwa mukuru w'akarere ka Kivu kose, ukaba warakoreshwaga n'abakoloni nk'urubuga rwo kugenzura imipaka n'ubucuruzi buca ku kiyaga cya Tanganyika. Nibwo nyuma umurwa mukuru waje kwimurirwa Bukavu witwa Costamanzeville, naho iri zina Costamanzeville ryahawe uyu mujyi mu rwego rwo kwibuka uwitwaga Louis Costamanzi wari umuyobozi w'akarere mu gihe cy'ubukoloni ari mu mwaka w'1933, kuko Uvira yagumye ari ahantu h'ingenzi mu rwego rwa gisirikare kubera imiterere yaho y'ikiraro gihuza amajyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Kugeza ubu Uvira yabayemo impinduka zikomeye mu rwego rwa gisirikare, bituma ikomeza kuba ahantu h'ingenzi cyane mu miterere ya politiki ndetse n'umutekano by'akarere k'ibiyaga bigari. Imiterere y'umujyi wa Uvira ni ahantu h'ingenzi mu bya gisirikare, ituma haba ihuriro ry'ingabo zitandukanye n'ibikorwa bya politiki bigamije kugenzura no kurinda umutekano w'imipaka y'akarere. Kandi ni umujyi ukomeje kugira uruhare mu bikorwa by'ubufatanye bw'akarere, aho ishyirwa imbere mu mishyikirano n'ubufatanye hagati y'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, u Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania mu rwego rwo gukemura ibibazo by'umutekano muke ndetse no guteza imbere akarere biherereyemo. Ku mwanya wa gatanu dusanga umujyi wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Uvira ni umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ukaba uri no ku mwanya wa kabiri mu bwiza nyuma ya Bukavu. Uza kandi ku mwanya w'ingenzi mu mibereho y'akarere kubera ubunini bwayo n'umubare w'abaturage bahaturiye. Uyu mujyi kandi ufite izina rikomeye kubera ubwiza bwabwo, cyane cyane ku bijyanye n'ibidukikije n'imiterere yawo. Bukavu nawo ni umujyi ufite ubwiza cyane muri iyo ntara, ariko Uvira nayo ifite umwihariko wayo ugaragara mu mashusho y'ibiyaga, imisozi n'umuco w'abahatuye. Kuko ubwiza bwa Uvira bushamikiye ku kubiri ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, gifite amazi meza n'ikirere cyiza, hamwe n'imisozi ya mitumba itanga isura idasanzwe y'umujyi. Kuko usanga Tanganyika na Uvira hiberamo amoko menshi y'amafi, harimo nk'ayitwa ndakara, imikeke n'andi bita kambare, bigatuma uburobyi buba isoko y'ingenzi y'ubukungu mu mujyi wa Uvira. Kandi iki kiyaga cya Tanganyika gifite umwihariko wo kugira amoko y'amafi arenga 250 ataboneka ahandi ku isi. Bukaba uburobyi mu bukungu bw'akarere muri Uvira n'ikiyaga cya Tanganyika muri rusange, kuko uburobyi muri Uvira butunze imiryango ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage, guhera ku burobyi bwabo, abagore bayungurura amafi, abakora akazi ko kuyotsa mu buzima bwa buri munsi. Naho amafi ava mu kiyaga cya Tanganyika hafi na Uvira ntabwo ari ayo mu karere gusa, kuko agera no mu yindi mijyi nka Bukavu, Goma ndetse n'uturere tw'u Rwanda n'u Burundi. Bivuze ko ari umujyi w'ubucuruzi ukomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kuko uhana imipaka n'ibihugu by'ibituranyi nk'u Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Butuma iba igicumbi cy'ubucuruzi bwambukiranya imipaka, aho ibicuruzwa byinshi byinjira cyangwa se bisohoka binyuzwa muri uyu mujyi, bigatuma ufitanye umubano ukomeye n'ibihugu byombi mu bijyanye n'ubucuruzi n'iterambere ry'akarere. Uyu mwanya wa kabiri uha Uvira amahirwe menshi mu iterambere, aho usanga hakomeje gushyirwa imbaraga mu kongera ibikorwa remezo, ubukerarugendo ndetse n'iterambere ry'imibereho y'abaturage. Kuko no mu myaka yashize leta n'imiryango itandukanye bashyize imbaraga mu guteza imbere ibikorwa remezo by'umujyi, harimo amashuri, amavuriro. Ibi byose bigaha Uvira kuba umujyi ufite ejo hazaza heza muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ufite ubushobozi bwo gukurura ishoramari ndetse n'abashoramari bifuza kwagura ibikorwa byabo muri aka karere. Ku mwanya wa kane dusanga urusobe rw'inzuzi. Uvira ufite umujyi unyuramo inzuzi nyinshi zerekeza mu kiyaga cya Tanganyika. Inzuzi zizwi cyane zirimo uruzi rwa Murongwe runyura mu gice rwagati cy'umujyi mu gace ka Murongwe. Urwo ruzi ruzwi cyane mu gutanga amashusho meza y'imisozi, rukaba rwisukira mu kiyaga cya Tanganyika. Hakaza uruzi rwa Karimambege. Uru ruzi ruherereye mu gice cy'amajyaruguru y'umujyi wa Uvira, narwo rwisuka mu kiyaga cya Tanganyika, kandi ruzwiho kuba rugira amazi atemba cyane mu gihe cy'imvura nyinshi. Ndetse hakaza uruzi rwitwa Kavimvira runyura mu gice cy'amajyaruguru y'uburasirazuba hagati y'umupaka w'u Burundi, nirwo ruzi rwa gatatu rwisuka mu kiyaga cya Tanganyika. Hakaza n'uruzi rwa Ruzizi, ndetse hari n'izindi nzuzi z'imigezi zinyura mu mfuruka zitandukanye z'umujyi wa Uvira, harimo Kamberuru, Kakungwe, Kambinda ndetse na Kamanyora. Izi nzuzi zose ziva mu misozi miremire mu burengerazuba bwa Uvira,
zerekeza mu kiyaga cya Tanganyika mu burasirazuba. Ku mwanya wa gatatu dusanga imiterere y'imisozi ya Mitumba. Uvira iherereye mu rwinjiriro rw'imisozi miremire ya Mitumba mu gice cy'ikibaya kinini cya Afurika, Great Rift Valley. Uyu mujyi wubatse munsi y'imisozi itanga imiterere idasanzwe y'ubutumburuke butandukanye, buva kuri metero 770 ku kiyaga kugeza kuri metero 3250 ku misozi y'ikikije. Ibi bituma Uvira ubu umujyi ufite amoko atandukanye y'ikirere bitewe n'aho umuntu ari, yaba ku nkombe z'ikiyaga cyangwa se ku misozi miremire cyane. Nabwo Uvira iherereye hafi y'imisozi ya Mitumba, imwe mu misozi ikomeye cyane kandi izwi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi misozi ya Mitumba igizwe n'imisozi miremire itambitse mu buryo bwagutse, itanga isura yihariye kandi nziza ku mujyi wa Uvira. Iyi misozi ya Mitumba itanga ibyiza nyaburanga by'umujyi, cyane cyane amashusho meza n'ikirere cyiza, bigakurura ba mukerarugendo ndetse n'abashaka kwishimira umwuka mwiza n'amahoro yaho. Hano kubera itandukaniro ry'ubutumburuke, Uvira igira amoko atandukanye y'ikirere, bituma habaho ubushobozi bwo guhinga ibihingwa bitandukanye, bityo bigateza imbere ubuhinzi n'ubukungu bw'abaturage. Naho umwuka ugera ku misozi miremire muri Mitumba igira ubushyuhe n'umwuka bitandukanye n'ibyo ku nkombe z'ikiyaga, bigira n'uruhare mu buzima n'imibereho myiza y'abaturage batuye Uvira. Ku mwanya wa kabiri dusanga amazi y'amashyuza, Hot Springs, mu gace ka Vimvira mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Hari agace kitwa Kavimvira kazwi cyane kubera amazi y'amashyuza ahorana ubushyuhe karemano. Aya mazi y'amashyuza akomoka mu butaka bwo munsi y'ubutumburuke mu bujyakuzimu, aho ubushyuhe bw'amazi buhora bushyushye cyane kandi bukomeza kuba mu buryo butangaje. Akaba ari hamwe mu hantu nyaburanga hasurwa cyane. Kuko aya mazi y'amashyuza ni kimwe mu bice by'ingenzi by'ubukerarugendo mu mujyi wa Uvira, kuko ni agace gasurwa n'abantu benshi bashaka kuryoherwa n'umuco wa Kongo w'ahantu hafite ahabereye ijisho kuhareba. By'umwihariko aya mazi afite akamaro kanini ku buzima, kuko bifatwa nk'amazi y'ubuvuzi asanzwe akoreshwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe, cyane cyane izifata uruhu ndetse n'izifata ibibazo by'imitsi ku bayirwaye, bigatuma benshi bayitabira ku bwinshi. Ibi bituma Kavimvira iba ahantu hihariye mu mujyi wa Uvira kandi hakurura ba mukerarugendo baturutse impande zitandukanye z'igihugu ndetse no hanze yacyo ku buryo butangaje cyane. Kavimvira ni hamwe mu hantu h'ingenzi mu bukerarugendo bwa Uvira, kuko abantu benshi baza kuhasura bishimye, bagashaka kuryoherwa n'aya mazi ashyushye, kandi akenshi hakaba n'imyidagaduro y'umuco n'ibikorwa bitandukanye. Kubera ibi byose, ni agace kabaye ahantu hihariye cyane muri Uvira, hafasha mu guteza imbere ubukerarugendo ndetse n'imibereho myiza y'abaturage bahaturiye mu buryo burambye. Ku mwanya wa mbere dusangaho icyambu cya Karundu. Uyu ni umwe mu myanya y'ingenzi mu bukungu bw'umujyi. Iki cyambu giherereye mu majyepfo ya Uvira, kigahuza uyu mujyi n'ibindi bihugu bituriye ikiyaga cya Tanganyika nk'u Burundi, Tanzania ndetse n'igihugu cya Zambia. Ariko hano reka tugaruka ku mujyi wa Uvira, kuko ufatwa nk'inkingi ya mwamba mu mibanire, ubukungu ndetse n'umutekano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, dore ko uherereye mu birometero bitarenga 25 gusa uvuye mu mujyi wa Bujumbura. Naho mu bijyanye n'ubuhahirane mu bucuruzi bwambukiranya imipaka, Uvira niyo nzira nshya ku bukungu kuri kano karere, kuko icyambu cya Karundu n'umupaka wa Kavimvira Gatumba nibyo binyuzwamo ibicuruzwa nk'ibiribwa, sima ndetse na bloke sima bubakisha, ibiribwa nk'umuceri, kawunga ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, bigana mu mujyi wa Bujumbura mu baturage. Uyu mwaka utararangira w'ibihumbi 2025, uyu mujyi wabaye isoko ry'ingenzi ryo guhangana n'ikibazo cy'ibura rya lisansi ryugarije igihugu cy'u Burundi kubera gufunga umupaka w'u Burundi n'u Rwanda ari muri 2024. Uvira rero yahindutse inzira imwe rukumbi y'ingenzi ifasha u Burundi kubona ibikoresho by'ibanze biturutse muri Kongo cyangwa se ku kiyaga cya Tanganyika. Mu nzego z'ubuzima n'imibereho y'abaturage, uyu mujyi ufasha koroshya urujya n'uruza rw'abaturage b'ibihugu byombi bashaka serivisi z'ubuvuzi cyangwa se ubuhinzi. Naho muri uyu mwaka w'2025, mu rwego rwa politiki n'umutekano, Uvira ni irembo rikomeye u Burundi bukoresha mu kohereza ibicuruzwa cyangwa se kubivana mu gihugu cya Kongo. Ibi byerekana ko Uvira atari umujyi usanzwe, ahubwo ari ihuriro ryo guhumeka k'ubukungu n'umutekano ku bihugu byombi. Ariko kubera umutekano muke ukomeje kuharangwa, ntabwo u Burundi buri gukoresha neza uyu mujyi nk'uko bisanzwe.
Ese umaze kumva ibitangaje kandi bidasanzwe biboneka muri uyu mujyi wa Uvira wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri komenti. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba mwakunze amakuru ndetse n'ibintu by'ubwenge tubahaye, mwibuke gukanda like kandi ntimwibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Sawa, murakoze, naho ubutaha.